mutegeri wakwa ngokuwata ugeni kine mubango wa munde kenda tomba kuthiki kana gomba kwe rutero mwathani uri amwe nani na mbitagwa Reverend Godfrey Kinoti Gakuru kuma kanisa ya St. Joseph Saket Mawa Town Methodist. Ndenda ukwata ugeni kenda tomba kutharimwa irutero mwathani ntugo ya munde nera kuthoma kuma ebukuni rya gutara 20 na nkaririe iguru rya bantu gwitagwa Kadesh Barnea. Ndenda kwaririe iguru rya bantu aga baraba inge baremerete na baraba inge bakarite gwitagwa Kadesh Barnea. Nkathoma gutara 20 nkathoma kwambirie mwe maandiko maruga kurakaratire ana ba Israeli kirende kiu kionde barakinya borene yazini mweri jombere nabo antubau barakara Kadesh na Miriamu arakwira ku na arathikwa oku usare yojere rugana kuko na wontuko utare na roje rokunywa ne kerende keu na kerende kirothurana kiramberia kunungunira Musa na Aroni na antubau bara tetia Musa bakimwera gatire nikaba turenge kukujanira na atana bababa weto obaria bakwirira mbere ya mwathani ninge ne onto buretete kirinde kyonde kya mwathani goko bore neji nikenda tukwira ku twe onamwe na ndithie cietu mwenda wakwa bantu ankwareria ibantu arana ba Israeli bakinyira ria bathiete nthiguru ya Canaan nara murungu abairite tora anekanite bode wirane kire inya rurejo rwao na ntubara bari kutene na baba bao rira baumire bathiete Kanani kwe bantu bakinyire weta wa Kadesh Barnea na maandiko mariuga baukinya bantu aga barethira gutari na ruyiro kunywa na maandiko mariuga nonto bogu kirindi kiare kwambere kwa bota na ikombere kwa nyonta maandiko mariuga bambere kununguna yiduk maandiko matikuga kirindi kila kyambere kuromba maandiko matikuga kirindi kila kyaria na Musa gutari kwaria kware kununguna maandiko mariuga bambere kununguna barauria Musa imbi nonto waturutire nara tware yaga marenge nonto yumandiko makoria ati nara twarire imbi waruturutira nogo nara bakabenya togekwire na tana bababa taba togekwire na ntobeto tokathikaniro na ntobeto mandiko makauga okathina mbere kuthoma atirira wakarekire ogu mwathani Musa noe araririra mwathani na kurira mwathani mandiko mariuga mwathani noe aramwira tere aramwira thukia nkathoma mustari wa mugwanja keneto gobra mwathani akwari nabo na mwathani aria na Musa aramwira rita muregi jora uduranirie hodoranie musemanyo bore na Aruni mutano nyakwe waririe rwara rolo rwaiga oruere rorita roji kirende kigagua na gikionaga nikenda ruma roji horite roji bakionaga obayabanywe oamwe na ndethie ciao Musa alajukia muregi jwawe ajurita aria joekieto mbere ya mwathani otauria amwathete mostari ya 10 Musa na Aruni baracokanirie kirinde kionde amwe mbere ya iga reu na Musa arabera atire na ndethikera ni bwenda miji no mwanka toboritera roje igenerere Musa arokirie njara araringa iga reu na ruturo ro maringa jaire rirauma roje ro ruinge mono na kirinde keu kiranywa amwe na ndethie ciao kayita kalaba kinyira bantu agu antu baba ana ba Israeli pamberia kuraramikira Musa na moru anyina oyo etawa Aroni mandiko mariuga rera Musa aririe na mwathani amwerire athukiro turo rari naru na athukiro turo mandiko mariuga aririe yiga okathoma mustari yo mugwanja iriwa mwathani amwerire aterere horita roje bukionaga
mbere aitherani antu abaitherania bareta bantu amwe aririe yiga na rikaruta rose antu bakanywa na ndethia ciao na mandiko namo mariuga nonto bamuthoro Musa noe arathukia ruturo rurari naru araringa yiga maita maire na akuringa yiga mato maire nonto mwathani nane na wendo na nonto no mwanka mwathani akiojere bara bangite roye imairo umire na na baisraeli baranywa na ndethia ciao lakini mandiko mariuga aterere kuma kaita gaku Murungu arera Musa ate wego otekinya ndegoro ya Kanani eranda akwereta oketa nonto wego ndora yeta kombetegia mstari we 10 oruwa na we mwathani arera Musa na Aroni atere nionto botera ambetekia kenda bonania ate ndeo mutheru nkumithwa mbere ya ana ba Israeli botekinya kirendegeke ndegoro erea nkiete mandiko mariuga kuma ukorokera muthoro uyu na kuma kurera Aroni na Musa gwetegia mwathani arabera biogo botikinya kirendegeke nionto biogo korega kombetegia ndenda gukora muthenya gwe munde bantu gaweta wa Kadesh Barnea ibantore mwote wakore kwega nonto imbio ibanto komisari ibanto gotena weregero ibanto aro kinyaga okono tikuona mbere no rero tothiete gukwa maita mara kaita kala kainge ria mwathani kwenda tuthinara tuthiete no mwanga tukorokerie gonto okomo tawoko weto Kadesh Barnea nonto mandiko mariuga endete Musa aringa yigariuma arire yigariuma roje kenda ana ba Israeli bamukumithia tokorokagera Kadesh Barnea ike nonto tokolagera onto okomo ike na tukumithirie tore mwathani na tuona mwathani nkoroki na tumwetegia nkoroki pogu bantu awe to Kadesh Barnea nomba kwethero no gorera ino nkwari nomba kwethero no otire ogotha ino tiakinyira lakini ugakinyira lakini ro gakinya bantu agu ndenda gukwera terere ibogora itherie mwathani na ibogora wetegia mwathani na ibogora thaia mwathani kore mantu mara Murungu airegerete ate Musa akerotha nanto ana ba Israeli aga bantu awe to Kadesh Barnea onto bwambere Murungu airegerete ate bakinya gubagia roje ate bakamweregera lakini mandiko mariuga inya Musa mutongeria wao atetegia mwathani na nonto bwogu arelo wego otitweka mutongeria wao kaire ani otibakinyira naba kwenda kuthi ndenda kwera mwendo wako eteko makanithe nani ile kori etiko makani manto mare gokorokera ibwega nkwere ate kinyoga kinya Kadesh Barnea ibwega weregera mwathani na mandiko makauga bwega kere mandiko mama ekauga Murungu endaga kenda bamukumithia na kenda bamweregera wareke kumweregera mandiko maruga o mukumithie bare Murungu endaga bamukumithia ekumithia mwathani otire kagita kange kega kagukumithia mwathani tigarira wethe nani bara bainge bathugwanagia tukumithagia mwathani nonto babara totherete mandiko mariuga derankoma athire mbere ya mwathani aramwera Murungu aramuoria kerebukure Ayubu ya mbere Murungu aramuri kogumete Koma erera Murungu ati nyogo mbumete ntheoro nkena magana ngitaya Murungu aramole kona mutheru wakwa Ayubu na ndel koma athiete wakius Ayubu akiugaga endete mwathani nonto bointo bira Murungu amunenkerete endete mwathani nonto namumenyagira tutiendaga mwathani nonto babora turothagira Danieli wengwa aliuga mwathani wakwa inkome nombe kombonokia lakini akauga ende kinyakala kombonokia ndenda umenye munene ate nyogo ndira na mera Murungu yenge kana ndira la ya munene Murungu enda okumitho kagita konde tiro ntoto na mawega tino ntoto dali metone nto binge Murungu atora gale mwathani ibwego kamenya terere kagita kala kega okumitha mwathani ire loko wena thina mandiko mariuga into bia Ayubu bikothira na ana bake bakwa enamire na okumithia mwathani ibaga na beto nduo yemunde tomba okumithia mwathani ratu ethe nani rento bieto bithirete reo tieke twena kyo
ibwega tukumirege mwathani kagita konde ingenda kwari nkwera terere mwenda wakwa rera wakinya Kadesh Barnea eregera mwathani ibanto tugibanto gotena weregero. Number 2, Kadesh Barnea ibanto agochokanira migambo ibanto akothorana inontwana ba Israeli bakombera kothorana na atongere ba bakambera konunguna bakori anto babale kabata komena ato thiete na mande koibuma kuga bwega ate barambere konunguna bantu aga no gomichera minge yoragira aga no wakabara bainge bachokagira aga no wana bara bainge barabenda kothoma wathi wa school fees wakara muye mwankomwe ogariganira murungu no karakana kithomo no go weregero bantu bara bainge boragira lakini ndendo kwera muthenya we munde tia kwambere konunguna eraitha mwathani no muthathaiye no mweregere bande komariuga bago kinyagu ibanto kaire. Number 3, aga ibanto arakwego kwena doubt kani banto arakwega gwa kwena kolega wetegia bago kinyagu ire mande komakuka ba numbers 13 ate badira batoma bara badita koraida ndekora kanan bara toma the 12 spies baba toma badi kona nonto batale shua kana nara badieta wabu igonto kware kwega batomero aga Kadesh ira Musa batomire kenda badi ira Joshua batomire kenda badi ira Musa atomire anto baba na mande kama wan Joshua na Caleb iyo bachoke na ripoti mbega kerege kundige ke Caleb na Joshua ibario lakini ramanto mama kalekaga boiba akiri nonto ibaye koleka gita kawa akinya na mwathani abatomire ndenda okwera muthenya wa munde inyoka akwegera ore bantu agu kweta Kadesh na kwena mtobono nomba koduru mutongere waku tia kwambere korwanwe tia kwanjera kwenda komuruta geteni tia kwenda kwambere korwanwe ndenda gokwera monenkere kanya lakini omurombere kena mwathani obako mwaliria ibanto ala wetega babala bainge bobodiragira banto aga emonto babana kana. The 4th point, ibanto ala beto baraithaga nyuma na ndenda gokwera otire nto kinyabo mwe bomwe kinyabo leko bomba wotethia bore nyuma yaku ubunto bora bunda bomba wotethia bore aitha munde kanaro bunda bora ko kiregoro etiko makanya bora le bothongi no ririkane kendo kumitharia tona mwathani ende manto mara ma ko kiregoro matio ma wotethia thaino ibola oga wotethia ibola ko thaino daboro karo daro mande ko mariuga barambere kuga imironto waturutire konto ko tware ya marenge tika batoga choka okathoma gotara 14 ibwe kuga konto kora kware na marenge otiko imagine mwathani are baera bokinya Kanani bokare okay kana na incho na bokanywe ria lakini bo pati kwenda kwetegia ate kwena ria na incho bale na marenge mbuga wacha da matale na mureo pantwaga no gobara bainge bachokagera na ino tongo kwera inye korobara bainge bachokagera madenani inda ide tando nkona kole na ntobagora naga lakini la madena maya mtomorome kadena nina mochora wakwa kagita fulani agoleta mwekoro lakini la madena majira njala yake yathuka njala yake yathia tweka paradise mwekoro wake choka amotiganeria mwekoro mubaragira nguo ila weta thina ila tomba kumutethia bara bainge no baoragiraga lakini ndenda kwera muthenya we munde okaeregera mwathani no okaiwa wethuranirite komenya ugakorokera bantu taga ukaomba na ndeni ali twa Yesu Kristo tiga kuremera Kadesh Barnea tiga kuremera Kadesh no mwanka wete na mbere mande komali ugaterere mwekoro wa Loti lea Murungu airira Loti ete mande komariuga Murungu arera makoro wa Loti arera Loti na mochi wake patikara ide nyuma ene mande komariuga ndeni ya kiambereria 19:46 ate mwekoro wa Loti araraitha nyuma na akoraitha nyuma mandeko mariuga atweka igara chumbe igale tomba kote igale tena motevyo na nonto bakoraitha nyuma ake inde gotemora itha nyuma ndenda gokwera munde mbere yaku niombega arothiete no kwega ngorokia na aragumite roro aku irwega ngorokie goro roro aku irwega ngorokie munde daga nkwera terere mwathani atire goro mwathani are munde mwathani atire goro mwathani are munde na ro mandeko mariuga atigarukaga borara karie goro no abakarie munde na borara karie munde no abakarie karie ona Kenya na Kenya ende mwathani
mwathani kathi yake muvaga waume munda wauma emunde wakinyaro wakathiro kwa mwathani wa progression kani mwathani wa kuthi na mbere kwa ugu naguo ucoka nyuma na naguo kuraitha nyuma ntiko menya no wakuraitha no nto waraitha nyuma ino kwena discouragement kani no kwena kugwa nkoro iraitha mbere inkona kwena weregero kire baraba etegeya mwathani mandiko mariuga ana ba Israeli bao kinyago ntokora kwale Rwanda bagora tweka ikwale na njoka inyinge chaumere chambere ko barumanga ele murungu araria na Musa aramwera yothe njoka inene nyoka ya saba na bara miraitha bakomba kworwa ibwera kuraitheria kwena njoka yokeretwe na njoka eno ti njoka yalietwa imwana wa murungu ibwe bukule ibumandeko makuga kere Joana ate utabora njoka yokeretwe Rwanda no avunje Yesu Kristo au keretwe na barabonde bakamuraitha bakonoka tiga kulemera Kandesh bantu anto baba inge bona nege medoro Kandesh no wanto baba inge bari saini tengoge onto numba kokero tawera bantu lakini institution ni rutanio eka ya mbecha bokero boetere lakini ko watietera okalisanyo kadi baraba inge biashara barutaga eka kinyakagita eka omania watu eka otiemba chikoya okaleka biashara kainga na biashara ni omwadhana kwenda gutumira kankwere mudenya we munde tiga gukwankore wa kinyakandesh roro akwirwega na kwena weregero imbieta magara baraba inge baremera Kandesh na barema kodina mbere baremagera Kandesh nonto bakwederwa meiba enkoro chao ichaga weregero nonto bakwederwa manto maraba okorokera imanto menge koroki kankonya muntonge yanankwera terere ana ba Israeli batale bambere kodinde koro ya Kana ikwale na mto eta watera na umma na rera aumire mandeko mauga kere bukuria kambereria 19 mustalo 26 ate ba kinyabanto weta wa Aran na bao kinyabanto weta wa Aran mandeko baliuga barakara agu na bao kinyabao karagu nowo akwerere baraba inge beto bagakwera Kandesh baraba inge beto bakwera murungu atabangete lakini tire rombale akomodenya we munde mirongo edan kambereria 19 yuga ende mukawaroti na shogoreta bwanyuma nawe aragaruka araiga rya moyo rekari araiga rya monyo rekari tagetuge bakoraida nyuma bara iga mwakoro wa Loti akoraida nyuma akarieta iga lakini gankonie egorole mtoyonga wetu Loti kerebu kula kugwe kamberia wenu 11 mandeko mariugata 31 gakothomera tera arajo ki Abrahamu mutana wawe na Loti mwana wa mutana wawe weta wa Arani na Sarai muka wa mutana wawe weta wa Abrahamu na bonde barauma oyo ta akalindei bare amwe bareta bareithete nde ya Kanani beta kudhamira ku enderera bakinyire Aran baratora ku dera bakinyire Aran baratora ku ibun kwenda gukore munde aguore nogo murungu abangeto kwera aguore nogo murungu abangeto tora aguore nogo nuwale mubango murungu era kurutaga bantu abare era ida wone murungu yakurutete okeni nonto ana ba Israeli barutete kiremedangeko era wone murungu yakurutete kiremedangeko imbi nonto wetegeria okwera ara keroto kya kwetare bwega odina mbere tiga okwankoro eregera mwathani no mwende na wa mwenda nkoroki akaomba okombidia ndenda kwaliria mtoyo na nwe kwalirio ethe nani oyo Kandesh panto medangeko mbeji chiorete into ibiorete loko nyamara wekyo kwena lakini otikuona mulimo gochumborete kagita konde otiga kwereagu mulimo yotio akoraga no hukumide murungu inonto Yesu Kristo akoleto mtota kuona nyari to baka bara moria imeya mau imachari kana imake matemete chero kalio Yesu abairire achiero kalio kena lietona mwathane kumidwa manto mamo okorokera mwathane komenya agakumidwa okorokera mo ndenda koromba nawe kena mwathane omba kono kumia kena manto mamo ndo okorokera ndenda koromba nawe kena gomba komeria ndagomba kumidwa mwathani uma Kandesh Barnea na othi na mbere nonto wakaragu ogakweragu no tojore kyoto kya mwathani kando mbe nawe mwenda wakwa mwathani
tietwa na Yesu Kristo atura moyo ndiromba kaitani gaka kena mwathani uririkana mutegeri uyo wakwa mwathani mwega kenda ume kumuririkana na mbere lugendo bwega na mbere wendo na wetegio na ale na moyo lakini au kinya bantu gotare na roji au kinya banda au eta wa Kadesh Barnea were yero bradhira arambere kuona tiena were yero na tiomba kuzina mbere lakini mwathani ndietwa ni yakuri na ndamu yaku ndenda komokuda kudhia kenda omba kumagu no kazi na mbere kumemunde na oka prosindi kumemunde rietwa ni Yesu Kristo etegia monani ato kazi na mbere no tikweraran no nto wete to kodikanan rietwa ni Yesu Kristo mudhalime no udhalime bonde para begoro tatorona koruetegia na nto ba Yesu Kristo mwathani wetu ndaromba na shokia nkadho amen. Mwathani arobo dhalima na kubongera beta wa Reverend Godfrey Gakoro mwathani abo dhalime amen.